Jawa igoti ikaru niho amwe a amemba a kambuni ya migunda ya Embakasi Ranching matinda makirurungana igere-ini riao ria kugia na giikaro na mucirithania munene Martha Koome magetha kihonia kia ungumania na uhuthiri moru wa wabici-ini aria moigite ni atongoria a maigirira. Na thutha wa guitirira withi wao thi kuhuranira igai riao thabari-ini ya makiria ya miaka 45 kuma riria magatire shares cia migunda eno merumite kini gutire mundu kana undu kumaguoyohia nginyagia kihoto kioneke. Hii kila mtu akitoa mdomo kulalamika wanamuua na kujenga kwake. Mtoto wako akikutetea ameondolewa. Mungetaka niseme nini? Tumefika mwisho. Hata wakitumaliza tumejitayarisha kufa. Turari gwatiriri andu aya mekuo ri mendagia cia ici ri kai manyitirirwo no unyitiriire andu acio nigetha maikare mena mitugo yo ati marendia cia ene kuo. Makiorota atongoria a maigirira ni gukungia wara na ungumania kwendia migunda yao. Amemba aya marenda atongoria aria methureire mwaka-ini wa 2019 maiyukie wabici kunina mathina ma kambuni ino. Riria guku Kenya maritaya kou nikuo mokaga moe migunda ya tucucu na tuguka iria twagurite 1970 kaingi gikendera ki nginyite handu koiga ni manjurage na tuthuri tutu na tucucu mone kiria gikiao kite haha nigetha andu aitu maturutire wira mehererio gacira karia keho thina witu ni cira jue aria mambikite tondu ithue ene mugunda tutire mundu tuthitite. Ihoya riao ria guthikiririo ni Koome ria kinyanira na amemba atano makorwo magikinya wabici-ini ciake no thutha wa mathaa matanyihiire matano macoka utheri gutari kihonia kana mwerekera o wothe. Tukite kuhoya uteithio kwi Martha Koome nigetha atuteithiririe tunine cira uyu na tuhe marua ma kuingira wabici tondu aya twinao maratutongoria niyo mena CR12 nari akiuria agituriria atiriri uyu roiga no muhaka tucire ri na cira ti wake ri no wahota atia kuringiririo irio ugite ni uhunite wahota atia kuringiririo cira ugite ndukwenda cira. Mweri-ini wa gatatu mwaka wa 2018 mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni athire ministry ya migunda kunina Embakasi Ranching na kuhe amemba title deed mihang'o iria yambikirwo mwaka-ini wa 2020. Mtoto wangu akahangaika, si walimuua, tulimkuta hapo bypass amekufa, sijui ni namna gani. Na sikuwa na mwingine, ni Tony peke yake. Nilikuwa tu nimezaa kijana mmoja Tony, sina mwingine. Hao ni kina nani? Ni miungu yetu. Kihane ati amemba 2000 nio mahetwo title deed mugaru na amemba 35,000 undu uria wacungiririo ni andu aingi amwe matari amemba gukorwo magairwo buroti imwe na kurehe nduma mihang'o-ini ino. Ngiribotera Kameme TV, Jeta Gitau wa Wanjiku.